Ugo se ti da, pusti ga. Ajde igrajte samo sa Rudijem. Ajde kod Rudija. Ajde ćemo stata snimiti. Aj kod deda Rudija. Aj kod deda Rudija. Ajde. Pa će tata snimiti te na kameru. Ajde. Gdje neko da vidi kako stoji? Pa zvukamo. Evo vidim nahaja. Možemo mi to Pavarotija više jednom? To moraš jesti malo pa onda. Pa da, to prijatno. Prijatno. Dragi moj momak, veliki babi, vidiš ti njega. A ja? A kad je dovo Antona otvorio vrat, kaže, evo ga. Rekao, koga? Kaže Antona. On dok je pošao u školu, on je njega, valjda gdje su isti jezik imaju. I on je njega od tada upoznao i uvijek i on svi kako ga se sjetio dovesti iz Jako Šiptar, donijeti ga.